pula lu. Hai abang, ni belum nah? Bek kata aja, nyo na urusan na pertemuan. Lah hai bang, lu hai long duit nak lepas leja. Lu ni Nyambat. Imai kata bene ja nyo na pertemuan Afrika Asia kapten mewakili Aceh ayah. lepas leja bang, masa rone mata yang jalu jak sih kiban. Nyo ni pikiran lu nak main-main. Lu nyap minta apa yang kedua sabang. Nyo na pertemuan kapten se-dunia. Jadi mewakili Aceh, lu yang kenang ja. Lu pula penganon kalau lelo kalau perlu baca-baca kan faham. Perlu baca kan kiban lah rone. Nyo na inong lagi nyo kitlo boh, dua boh het satu lagi. Alah pilih yo. Tak trip je. Cip telepon le. Pernah jadi snorkeling oh. Lu hai aku jalu hai aku lagi lu pengen jamain. Lu pengen jamain hang ngerti? So, tengok gabuk ni. Halo Assalamualaikum. Halo. Oh, it's friendly chance, one again. What did this for the chance, bro, the chain of price? Apa jadi saja? What this thing is to for the chance show ni om? Apa ni peraknya? It's when it's 10 friendly channel. Bukan perak dia ni. Peraknya perak je. Why this thing is for the chain of price? No, pra, you still? Yes, pray be boy. Bagi apa cut? Yes. No, it did before the chain is Sabang report. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rane pun ni kan gelong ah. Rane nak kan gelong ah. Rane pun nanan janai minta lain ah. Kalam dua be kelong keng kegada nyo bahasa kapten bahasa internasional. Atas sini kan gelong makajilah anak kudu pun kena bahasanya. Panelong keng ke astagfirullahaladzim nyo bahasa belade. Bahasa wak kapten cik lagi nyanyi tiprik-tiprik becut. Nyo kan bahasa bule. Ikata apa? Magi ba main lo ino tira aku. Jadi kalinya bek ni jakro. Untuk lumpuh kue Sabang ube menjeng mon. Minta ini boleh apa? Betul nyan baru. Ada intan-intan beli yang batas menom tu bak snorkeling. Pijak dah puas mi lagi yo. Bojak dah mau memang gede. Yelah buka kat bah. Ya. Oh salah. Mami lagi kerja haji. Apa yang Sabang? Ini kerja deh.